한없는 사랑 그 신은혜 풍성한 자비 진실하심 놀라운 이 모든 것 주시었네. 나사는 찬양하리 사망의 수레를 그 나의 세주 안에 살아가리 마음을 다하여 찬양하리. 선하심과 나를 따르니 영원토록 함께하네. 주님의 영광을 I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, And I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, And I know He watches me. I sing, oh yes I sing. because I'm happy.
Bien, qué hermosas alabanzas, coro gracia como siempre. Nos están deleitando cada tiempo y cada culto también. Sí, oremos también por ellos, por su familia, por su vida. Es un coro que Dios nos ha regalado juntamente con el Evangelio por medio de su siervo pastor. Muchas gracias. Tenemos ahora la parte más importante de este programa, que es oír la palabra de Dios. Para esto vamos a invitar al doctor Pastor Oxopar, quien es el fundador de Misión Buenas Nuevas, también Congreso de Líderes Cristianos. Esta noche vamos a invitar a Pastor Oxopar para poder escuchar la palabra de Dios. Adelante. ¿Cómo están? 합창단 음악이 너무 좋지요. ¿Verdad que bueno la canción del coro? Gracias. 감격스럽습니다. Conmovedor. Nos 성경 impactamos. 말씀 마가복음 La 2장 있는 말씀을 palabra de la 읽겠습니다. Biblia, San Marcos capítulo 2. 마가복음 Vamos 2장 a oír 1절부터 San 읽겠습니다. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos a compartir. 마가복음 2장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Si han encontrado el capítulo 2 desde el versículo 1, podemos leer. 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계신 소문이 들린지라. Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban 많은 사람이 모인 문 앞이라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저희에게 도를 Inmediatamente se 말씀하시더니 juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. 사람들이 한 중풍병자를 내 사람에게 메워 가지고 Entonces 예수께로 vinieron a 올세. él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 무리나 예수께 들어갈 수 없으므로 곧 Y 계신 como no 곳 podían 지붕을 뜯어 acercarse a 구멍을 él, 내고 a causa de 중풍자에 la 누운 상을 multitud, 달아내리니 descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 예수께서 저희 믿음을 보시고 중풍병자에 이르시되 소자야 네 죄 사함을 받았느니라 Hijo, tus 하시니 pecados te son perdonados. 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 Los cuales cavilaban en sus corazones. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참남하도다 오직 하나님 한 분 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐. Blasfemo dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 제가 속으로 이렇게 의논한 줄을 예수께서 곧 중심하시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 의논하느냐. Dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 중풍병자에게 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 이러한 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. Whether it is easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, take up thy bed and walk. 그러나 인자가 땅에 죄를 사하는 권세 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 But that ye may know that the Son of Man hath power on the earth to forgive sins, he saith to the sick of the palsy. 내가 내게 이르노니 이런 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 And I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. 그가 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에 나가거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. And immediately he arose and took up the bed and went forth before them all, insomuch that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw it on this fashion. 여러분 너무 하나님 앞에 감사함시오. Estamos tan agradecidos ante Dios. 제가 지금 쓰는 성경 5권을 성경책을 가지고 있는데 Yo tengo 5 libros de la 교회 Biblia. 사무실에 두고 있는 책 하나 Uno 있고 tengo en la oficina de la 집에 두는 iglesia. 책 하나 있고 La Biblia está en 또 여러 곳에 casa 이제 성경을 y 찾아본 en 성경이 varios 있습니다. lugares. I place Cuando it in yo several different busco, places that I can están mis look up whenever I Biblias. need. 사실 우리나라도 제가 어릴 때는 성경이 참 En 귀했는데 nuestro país la Biblia era muy precioso. 우리 경제 사정이 좋아지면 성경값이 너무 이렇게 La 싸져서 economía ahora se ha hecho bastante barato. 좀만 마음 가지고 성경 하나 사는 그리 큰 Cuando uno 문제가 un poquito 아니니까. desea comprar Biblia, no le cuesta tanto. 옛날에 저 구텐부르크라는 사람이 있었는데 Gutenberg, There was a person named estaba el hombre llamado así. 그 사람의 어머니가 Su 성경을 madre 갖고 싶어 했답니다. tanto dice que ella quería una Biblia. 그 당시는 다수필 사본으로 En ese 성경을 전부 다 손으로 적어서 전하는 거니까. Escribían la Biblia con la mano
así copiaban. 구텐베르크가 Gutenberg, 어머니 소원이 el 성경책을 갖는 deseo de la 것인데 madre era tener una Biblia. 그래서 구텐베르크가 뭘 했냐면 Wali Gutenberg chaman wa ma kwa jusun arup Biblia uka niña. Ukat khanak lora kiat pima imprenta sata kwama ukan kha aka hucha hukapa tiempo pasti kwasti kwa jusan arupa wali kipi kustito kha hikhatanya kha kwa Biblia kha wal haqul kinakaw kustas pakh sapi sito kha kwa Biblia altas nyata kija ukwa versión utenger ukhanipi qatay hamakitej pero wali wakushtarakij kunapachatej uyartan hadiusan arunakapja ukaj pachpakirakipi yaqipanakaja uka bibliani kasasahanirakipi uyarkarakitej diusan arunakapja yaqipaqinakaja hanipi yaqa diferencia utkarakitej walja kastao biblianakaj utji pero haneo diferencia utkiti pachpak parlalaki walja biblianakpi naj uyart arakja Jesusaqa kapachanja parlarakinpi paksarakin sartam maq tukrum ayqaros simkot sartam sasa upaja huchanakama qhispitaw sanawa Jesucristoja kwa suchu haqiroja kumak tispacha maq sartam kwata sarjam sasa hiwasanakaru kamsaraksto Jesucristoja walja toqidrakio diusan arol kapaq parle huchanakama qhispiata jeusasina yaqipanaka haniakipi katoqañ puerkite qhispiasinja ukapis sañimunarakiqa sartam humaqa ukatukrum aytas sarjam sasukwaja naros ukamarakiwa naros sarakitu humanakaros ukapachparak saptam Jesucristoja walja qinakapichu nongan ullarapqej diusan aropja walja sapuro ullar sapqew yaqipaqinakaq pero haniu ukami amuyapkarakiti pashpa arunax istapjarakipi Diosaj situa Jesucristo situa naroja human huchanakama qhispita ajeusasina Jesucristo tej sichitoq naro huchama qhispita ajewa qhispita aqtu huchanakatja Jesucristo has ukha sarakitupi nayan sarnaqañajataki nayan hujat qhispitañajataki usunakatsa qollarakitupi haneo solo que chuyma qomachkita hanukasti usunax qollarakito Diostan aropakipi askija nayanja aka walja maranakapi uyarjarak Biblia kwat nairas sarjarakituwa hilata Honso upaja doctora kipi kwat uñihtarakitu nairsa kunapachitega utkita ma tiempoja kwaq saraña hapi
ukatja usted para kitoa kunaira colcha ma kapacha walir tanya pataki na hukarisitanak katokas karakta anak amuyas karakpi ke hukatha au kiptwa ukamha kunai mana nakatpi au kirjas sintis harakipi amuyuna casa yate kanyana casa liñana casa pero diosau yanapita diosak situa humak sarna kanyamau sasina diosak situ nataki naroja sarna kanyahataki humak huchat kispia tahtao situ Jesucristo Jesucristo siwa wawa humak kispita tahtao huchana kamat situa Jesus ukam siwa takanero huchana kamat kispita heusasa ko usut haqirosa ukamara kipi se Jesucristo apa jaka hak mun pachaqi haki akapachan ukara karo si Jesucristo huchana kama qispita qewsasin yausnya makiu humana kaja paralítico haqiropi kumara khayaq pero naro ukam sarakito na uka paralítico rakitpi churuna kanaja nayaja katuqarakpi uka qispia sinja kwaja iyausa ñambirakipi katuqasiqa uka qispia sinyaja di Jesucristo maiwa qispia sipqam humanakaq ukak mai iyausapqam ukakwa nayanja usutanpi purakataq usuta yatwa haniunaq manq'añpuir kayarkiyati unay mana reariana kaniyatwa aka San Marcos libro sarakipi kuanak siwa umatek mai tataja ukamar iya usata kwa katoka siwa Dios narupana tak pacha kontek mai kitata ukatoka siwa Dios narupana humak mai mukat hutani usiwa tatito narupah naya hakim sapak sexual akasirakiat uka purak usumper upaha mahilata doktora rakinpi kwa unik tarakitoa kuat pokona pacete unik ito kuat wale kuchisirakiat pi nayaha masi mana pasarakina ukat wasidat usharaki kitopi puraka kuat hanipi kosman kañpuir karakiat tehna naya hanipi tehna diusa no wapas kuat hani puir tsanya naya chimah puraka usutu sasina na khasrit pe hanik mang waqt abqitas patsas pero wal mang munarakiat mang kanya anaya kha asirakpi utan kha amuit inya kwat kha diusa sarakpi kunat sa usutu puraka kha kwat doktorak sitopi humak kuira sinyamawa puraka makha wale delicado sasina pero nak diusaro ki khasiat ukat sarakito doktora humak kuira sinyamawa puraka mak perforasis pausa sina ukat ukal wahana diusaro rakipi maiyat San Marcos libro CP 11 kuanaja
Humatek maita tatituro takikun ha hupaha curata mua katokata o siwa. Humak iyau sam kuat katokata o siwa. Ukap arur hamapi na yak sartarakha. Nayak iyau senya hakiu ko aruru. Kuat khana yak diusar oksispe na yak yusar mai kuat katokau sasina. Kuat koyata iyau sistua. Una pachatek na yak koyasimo na yatha. Nah ukanan tu kwal pilup irakiatha. Esposa hatsa. Upahwang asipi walisuma. Kwa kimchi kwa mang sawal mang asi naro hocht akitopi ma hiska kaldito huk akaldito kwa ito mang takir. Pero con naroja uka anki hukox mang chi kwa rato ki pidria na kasar hadito. Pero diusan aropar hasiwa. Humat kititeja iyo sa samay ki diusaro hopah katokaneo si diusan aropan ha. Ukat ha haniwo kunas mang kanya hakikit nak kuiras niya kao si Diusan arupan kaya hakas tapi nayan kunas ut pachana purakahan ha kuat amuyera kiat pe kunat hiu Christ kunas pasas amuy ukalo piwe na kampura kitona ukat pe nayak sapa alwara kipilo pirakiat ha ka aruñ hatasina kititega Jesucristo iya usas maikane kwa katokane usiwa kuat kha iya usarakiat pita titurok maira kiatwa puraka usutua pero kolita tau humak aka arumana khamsiwa asasina ko aruna kamak pokataniwa sistua kuat kha maklub iu purera kitope aunque iya sisa pero hano kama kan istikulara pasanisa sukam amuyus purara kito pero naya kha koyasnya takipi diusat maira kiat kuat kha na sarakiat koyata aktu diusaro khay mais sasina nak saray monayat misar mak asire naya tega iya diusaro taki kun pimang kanya khan pero hani ukama wir karakiate naya kha kaldo de arusak pimang harakiat kha kuat kha kamsitos diusaro pahna roja kititeja iya usasa diusaro maikani hupanaka katokaniwa koyataniwa siwa ukamati ukamak ishak iya usanyani pi ukat kha alwaha mangkah misuni pi ukat kha ma visitaro pi sararak kha ukat pi ukat kha ma esquinero pi konta apjeto narok khara waqt apjeto ma caldos de arroz ukat waqt apjeto pero nayak ma ikpe amoy siyat kha ka sopa de arroz ak waqt apjeto kha asesina ukat kha esposa kha mangpas asin kha misero kha naya kha mang apta sirak pi mang katanya tagi kuat esposa kha situa usluras kita humaha amados pero hupaha nah koyata situa kuat hupaha ni kam skhidoti kuat esposa kha kulira sipi hane khan iya sirina kha kulira ipi esposa kharoja nayara khamaya wala gustito uka mangkanya mangkanya wala gustit naroja nak ukuro kha walpi mangkantarak kha ukat khna ustarak kucharja ukat kha puraka uskhara kitopi wali niu ya kha kasta khut kanti ukat kha ukat diskurt apkhitatawa banyuro ki usarakh kha ukat kha sabkhito pi takikun wa sabkhito naro ukat esposa situ humaha humahiwanya pinsakta humaha amuyikta kuat mang anta wa kimchi konak situ pero amuyun satana sa kunay man amuyeito pero
Se Satanás a jual para que antaño monito Dios te colstam pura camja humaha man antas que mai takikunas así. Kwat nak sarakpi naya koya tahtu saraktu. Pero Satanás a camcitos haneu suya pakit situa. Pero ma amo yo mantito naro. Kuna pachita Jairon utapar porque Jesucristo ha. Ma hiwatanwa al hiwatahanwa haneu samsante. Kamsans Jesucristo huparaha. Humakana chamte. Upak ikiskiwa hana humanaka hachap hamchan. Hupanaka iosap hanya pakinwa. Jesucristo nairapan haneu hiwatakanti. Uka wali kusa ichurunakan amuit nyasa. Kun hamasa diusan naira katapan uka wali importante ichurunakan. Aunque uchitos puraka haperona koyata tu asisto. Nayak iyaw sasaw diusan aropar iyaw sasaw koyasta. Nayak nairakat pacan Dios Satanás maisaro pay panthain monito pero diusan arop toke kana koyata tu. Ukamapi ukana Naya ukuro mang antarakpi wal mang kanaka pukot banyuro sararakpi kot arumaka nak arumaka imbit abharak titupi mang kanya takiha uka hotel Hilton kuan utharakin pi wal mang kanaka uka hotelan walis sumam mang anpi wale famusurakinwa nayaka purakat usutat wa mauk ikman sikh ukampi amuyayat nayaka pero gatha amuit arakpi diusa kolkhito takikuna mang Cristo asasina Jesucristo naro kolito takikuna purakakas kolyata asasina naksispe kolyata ahtua ukar masti ukar maka pech kaplato mang andarakta wali pokarakin pi purakakasa komarki out am nakas kayata uka armaka ikharakpi kwat khipar mantik sarta sinha patung ka pusin sar kharakita ina uranaka kwat khakolyata khatatpi nakwal hakutraki pi agarang khiyant tha hani aka ukhakikan than kwati wal hakutiwa uka hakina ka istapkan khanaya kha kunti khista uka naka koyata rakinwa upana ka istasin kha wal khanina karakipi uka purakat usutapkan kha nan anaira khampi tatiton naira pampe khwali yakhakastapi tatiton khaya khakastawa nan naira khasti yakhakastaraki aka paralitik hakekha Jesus naira katan kha hiqatarakin pi kwat hakinaga puriane pharakipi aka hakiroha Jesus naira kataro hakinaka par hanipi ut kharakintek mantanya takikha haniraki tiempos haniraki puirkan hopa hikisin hatatitumpi pero maineu amigo pa hotjana kaukha utangkis tatito ukuin chanim sanpi mainero mantanya ni usasa wali pokaw kauta khani puirkanya mantanya akomaka utapatay mantanya ni sanwa uka pathat mantanya ni sasin ukat kha uta patap isusina mantanya ni ukaro kha kuyasini khupakha sa amigo nakapakha wakist apkhana kunas wali importante kuyasinya pa uka wali importante kau kichik mantanya uka khani importante pero kuyasini utatit na katan uka wali importante uka utapatar mantanya ni sapkhanwa agad yakit parka hupak mai amoyi khupaponi ko amoyit esese hiwasate khotstan akakam kha Jesucristo pe hikisinya sao sapkhan hupanakakha
Pero kut hanya haniu kuna aski kaspas sasau panagaha. Uka utapat mantanyan uka nag askista kinyaniwa mantanyani sapkano panagah iyaw sapkano. Unair ha utanaka hanipi agichur utanaka makante ya hakastano. Uka usutaro ha. Panagah uparok chinon taphepi ukamawa uta sarap apantaphan utapatat. Ukat hakamsista dito. Hiwasak uniktarak nipi kamsista dito ukha. Tadito na apasiwa. Ukan sarakipi upanakan iyaw pawa kolyaraki siwa. Ukat pe sekho tadito ha wawa human ha huchana kama kispita siwa. Ukat hasaragip tadito na rapah. Kitidik maiki iyaw sa sinhopah katokaniwa siwa tadito na rapah. Uka San Marcos ukan khas sarakipi. Ukan hawali askirakipi tatitun aropah. Kitiro sispacha aber tatito uka arumpeh. Kitiro siha tatito ha. Hiwasaro arjaisto tatito. Hiwasaro. Ni uka paralítico arjai per hiwasaro ichurun arjaisto. Uka artiak paralítico siskiha uka hiwasaro arjaisto. Uka paralítico kamsisa human huchama kispita heusese. Hanio Jesucristo hiskite paralítico hanukwasti takiniro histo. Uka San Marcos ukansa ukamaraki. Ukan siwa wawa huchana kama kispita heusio. Ukatha hiwasana karos sarakstopi. Humana kan huchana kama kispita heusarakstua. Ukatha hiwasa huchara tantiu hanukwasti kumahaketancha. Humana kahaniu sum kut kistat respuesta. Hiwasa huchan hakitanti hanukwasti kumahaketancha. Kumahaketanti huchan hakitancha. Hiwasa kumahaketanua. Hiwasa kunapa chatek iyaustan ukapachawa kumahaketanha. Pero kititi han iyauskiha hucharar hakiskipi. Haniu judío na karok arhaikiti. Ukapachanakaha kaya pachanaka hanipi Biblia hot kanteha. Diusa arupanha kamsis a Jesucristo ha wawa huchana kama kispitaje siwa. Kunapa chiteha ka paralítico instanha. Kuna usupansay. Kuna sífilis, kuna kasta usupansay, pero kamsis tatito. Kamsis Jesucristo. Wawa. Huchana kama kispitaje siwa. Ukawa wale aski. Humana kateh ukam ulyarapstaha, ukat iyausapstaha ukamarakinipi. Jesucristo kamsis diusa harapanha diusa kitani uma yukapa upawa hakanya churstani hiwasana karosiwa. Hani utake hak mun pachataki kit hanu kwasti kitina katak iyauski ukatatjun aropar hupana katakiwa. Uka arura karakipin naros sarakitoh. 20 patung ka pusin urana karakwa naya ka koya sirakta.
Anak kimsa paksira kipi wal usuya et hapurakatha pero yusa kat alwa kolt asito naro. Dahanan kha purakakhas wali usutarakin pe alla nayaha wal usuta harakiat pe hiu khaus sina pero tatito kollasito. Uka masajinak salur asirak pi uka masaj slot asirak uka tha uka walir tayara kitopi espalda naksa hikani naksa na khanira kipi uka naks mai khayat teh naroja akadiusan arupa qillqatakiqa huchanakama qispita uka aru naroja qollito taqikuna kunapachataqa paralítico arjayki Jesucristoqa hiwasanakaros sarakstopi taqiniro huchanakama qispita usasina humanakaran huchanakama qispita usasina humanakan sa akarakinipi arunakaqa akaruj kunapachataqa humanaka ullarapqata akarja humanakaq iyo sapham humanakaq chuymanakam iyo sapham katoqa phatawa akadiusan aropqa hiwasanakaroq churstopi taqinin ullaraña kasataki aunque hayanakaran sa hakstana pero diusan arop toqisti taqniyu iyawsna yaqipaqirakaqa hachapqaraki maisipqaraki perdonsa igual kilt'asisa ukatqa San Marcos ukanaq sitpi ukatqa Diosna aropaq kamsisa huchanakamaq qispitaqi wawa siwa haniwa akapariltukuruk arhaykiti taqilliruk hiwasanakaroq sarakstopi humanakaqa hilanaka aka kamna kama hilanaka humanaka iosapqtati tatito kamsisa wawa humanaka huchanakama qispitaqi iosaptati humanaka humanakan huchanakama qispitati nanaqa walqa kunayman yant'anakas utharakinpi hakawi khanqa nanoqa yanta apharakitopi karsilaqa pantiñata kunay mana nakata dato kipi sartaya apharaki kuntionaks kunay manaks parlaki pasipqi nayaqa estafadorado ukhama kunay manawa naroq yanta apharakito karsilar apantañataki walqa walich'amapi ma iglesiana hiqatañaq ma hilataq utijaspa 15,000 millones de dólares uka qollqihini hiqatañaq walich'amapi mayniq saspapi fasilaki mayniqa fasilakpi arsuspaq pero hani ukaq chiqakiti nayatiq kut'iristqa hupanakaro dinunchiriqa hupanakaro kut'iris ma dinunchqa pero hanipi ukaq aski harakitiq hupanakaqa detractas siñapapi hupanakaq naya ukanak pantijasasa kunas askiqa hani uka yant'anakaq kunakisa yaqipaqinakaq parlipi hupanakaq wali wiñaqt'anipi tatitoqa naroq situq tatitoqa huchanakama qispitaqi usasinaqa kitirusqa paralítico arjay khumamoyapqi haqinakaq pero naroqa sarakito humanakaros ukhamaraki saptamqa humanakaq sartapqam huchanakama qispitaqi asasina paralítico rukis ukhampi siqa
uktiq ios naja hiwasana koropi ukamsas karagisto walja nakanrakipi aka diosaq trabajaraki aka usutaja tatituqsipi huchanakama qollata huchanakama qispitaji wa usumas qollataji sasi nayaqa ukis asina qasarakpi naq paralítico tatituq narusito sasina uka paralítico kamsisa nayaqani sartan puir kayat hani konsuloran puir kayat pero amigo nakaqaw puriyapqit Jesusan naira pájaro haniwa uka paralítico amuit añ puir kant kunsa konsulora hani konsuloran puir kante ukatqa tatituq sartaytowa paralítico chuyimapaq yaqakastanwa haniwa tatitun hamchi ukamchima kanti maynitiq iyawski wawa humaq huchanakama qispitaqa usasaqa humanakatiq ukap arur iyaw sabstaqa humanakaqa qispita haptawa tatitusa kunapachitiq tatituq irnaqki chimasanaqa uqa wasan amuyus q'alrakipi apawuchiq hakin amuyupaqa maysarrukipi irpi hakin nakarawqa han waliro irparaki hiwasanakaqa Diosan arpampiqa wali askipi wawa huchanakama qispitaqa usasina haniwa aka paralítico ruki siskarakitiqa Jesucristoqa taqi hiwasanakaru arqayaraksto ukamaqaya taqi hiwasanaka huchanitanpi pero Jesucristoqa histu hiwasara wawa humanakan huchanakama qispitaqa usasina niwa aka paralítico ruk arqaykiti narusito humarus ukamaraki aka arunakampi hakaña wale askipi naruq tatitusito huchanakamaqa qispitaqa usas ukatpi naq yatqa huchaqa qispitaqiwa ukat nayaq sarnaqañ puertoa ukamatwa ukamatpi tatituqa sarakiqa humanakan chuymanakams ukapachparaki Jesucristoqa irnaqarakini humanaka amuyt'awqtati nayaq hanipi awisaqa aski karaktiqa purakas usutarakiyat pero naq iyaws hayatpi aka aruru kwat qollatatqa naruqsitu wawa huchanakama qispitaqa usasina wali askinwa wali kusanu ka aruqa Jesucristo toqipi ukamaqaya cruzanuwa huchanakaq q'ala naru apaqarakito pero haqinakasti ukpanakaq kantap harakipi q'uchupqi haqinakaqa redención eterna redención sasina pero hani iyaw sapkiti kunapachitiq ukan parlapqi pero kunapachitiq Dios armayipqi ay naya huchanitwa Dios narkuya yanapt'itay perdonit sasina pero humanakaq iyaw sapqa ñamawa kuntiqta Jesucristo hiski ukaro Dios wala aski irnak araki chimana kasanqa ichaqun haraktanpi kunqamas Jesucristoqa luraraki churu hatatitoqa arqayarakustua pastor Oxopar huma Samuel adi ukam siskiti taqi kitinakatiqa iyos kitatituro ukanakarawqa muniwa tatitoqa taqini takiwa Jesucristo hiwaraki kititiq iyawsas katoqki ukaqa wali askirakipi uka aruna katoqañaqa wawa huchanakama qispitaqa uka aruna katoqañaqa wali aski hiwasanakatakiqa
humana katakis ukamaraki. Hiwasaros ukampach parak arjaisto tatitoja. Paralitikor arjaiki tatitoja uka hiwasa takirakipi. Taki hiwasana katakis ukapach parakio arjaisto. Yaki panaka ukamarakipi sapkeja. Hanio nayaja wal huchanak lurtja. Kunay mananak nak lurt sasina. Pero Jesucristo kamsisa. Huchanakama kispitaje siwa. Pero narok tatitoh situa. Human huchama kispitaje sasin. Ukama kaya. Ukama awa. Ukau iya senyak tatituru. Manakah kamu yang berkata uka? Uka hanio personal ukama kiti. Aka historian ha? Hiwasas ukan incluir tarakitan pita kehakinakaha. Hiwas nakah hiwas raks napi Jesus Kristo al huchinakah apa kata yang kispita ukha. Ma utan walha kolkeni milionari hakika. Ma wawa paropisiaka. Ukamapi pero Jesucristo jotasin akapacharoja. Monasera kipi take hakina karo. Kitina kata iauski huparoja hupanakaja wiñay hakan katokapjan siu tatito. Aunque malos pasa bueno hakis pasa takini takiu tatito hiwaraki. Hiwasan ka upi iaus niya sa ichuno na kan hadis na ropak. Kititik iaus kiha upak katokaniwa. Humana ka katokap ham iaus sap ham kaaro na karo. Kamsis diusan arupa humana karoha. Humana katak iaus nyampe iaus sap kata diusan aro na kap katokap katawa. Humana ka uka kispiasin katokap harakitawa. Haniwa yakakastat utikiti aka kispiasin katokanya hanukasti diusan arupar iaus asina. Hani ukiti yakipanaka hachapje wa hani ukatokikiti hanuk kilisipje hani ukatokikit ayuna kunayman lurapje hani ukatokikit kispiasin katokanya hanukasti diusan arupar iaus asina ki mahakeha kispiasin katokaspa. Mereka uka iyo senyampi sarta paham. Hiwasan agaho kumah kaihtan wa Jesucristo tokita. Hiwasan agah kulyata haraktan pitake usunakatsa. Nayaha ukanakha pasarakpi. Nayaha walha usunakat kulya sirakta ditumpi. Nak iya usasin. Wal hakena karakeo koja sirakih. Aku banaka koja sip harakipi wal hakena kaha iya usasina karur. Nayaha yakipanaka amuya harakipanaka katok tua pero hane koja tagiris sukam pero hane ukhamakiti. Humanaka istap hanya makaro, hucana kama kispitake usiwa tatitoja aka paralitikuru. Uka pachpa humanaka iya usap hanya maraki. Uka paralitiko sarnakanwa. Hucha pas kispitarakinwa, pero kepakena kahani ukam iya uskaraki. Pero kiti rosa tatitoja ma especial hakikas mas kum humar arhaitamha. Humanaka hikatap tawa kispiasin hahunya kispiasin. Achaha kispiata haraktua. Humaha siktarak pia kipakir karoka. Kun khamat mahakita hanit fuchilokta sasina. Hanio pukasti Jesucristo tokikio na hikatarak ha kispiasin ha. Winya hakanya.
San Marcón kamsisa Jesucristo si. Ukan wasi paralítico Jesucristo ha. Uka aru chekaha. Taak pach markana karukirpi tatitoha. Hanio uka paralítico rahaikiti taak te hakena karo taak te markan kir hakena karo arhairaki. Uka aru kiwa. Tahak kiniro kipi histoha akadison arupaha. Hilanaka. Humanakaha. Humaga sasipta na kispea sin katoktua pero mais haniwa mais dudas tua hani hamakiwa sumak macedak ukam yaki pakira ka amoya siptati mainita katoke hak sepat kispea sin ha hupara ha tak cima pan ha wale aruna ka walpi irna karakir tiusan aruna ka paha hani uka paralítico tatito arjai kit hano kasti takinero hiwasana karo arjais to disan aropaha naya te ukhan kaya tha uka paralítico ukhan ha naya ro sarakitas pan pe uma khispita ta huchana kamat khasas pero supaya o maisaro chi masa irpai monaraki amoyunak toke walha iglesia nakan pi kham maisar irpa wachata sarap kheha para gayate para que Jesucristo toqueo sí wal canta para que para casa pot para casa para que tatay naya huchararatu asasin pero para que ala confundit jamapi pero hucharar sipto pero hiwasan agate katoktan ha aka kispesi ka hariu hukampi huchararaftan ha ukaste kuma haqiqtan hiwasan aka yaqi para ka na kispiaspi pero ama huchluras ka to asesina pero upa haniu asum amoikiti haniu yaqi chimana kan ha chiqa kiti uka kispesi nya pero sum amoit apkanya pa hopana ka aka chiqarud iosnya daki pero Jesucristo kan wasi wawa huchana kama khespitaje usasina yaqi para kaha pero ko haqiq ala usutaro per sartam humaka sarnaqam huchana kama khespitaje usasina aga iosnya hani kunaluranya kisano kasti iosnya ki tatikun aroparo ukat khoya sip khasma humana kaha manaka qoya si phasma taqe usuna katsa hanukas kamarakiwa huchana kama khespita khewa uka tatito kha sarakipi huchana kama khespita khewa ala huchana kama apakata khewa usuna kama qoya ta kharakiw siwa yuhasaru kam arkhaisto tatito khumanaka amaya khata kama oka aruna kapi oka salmar kusan palki ukapi hiwasaru arkhaira kustoha uka 66 libro raki pitak pach aka aruna kapi arkhaira kustoha humarga istapkham suma satanasa istanya pa aka arunaka haniwa aka pastorak istanya pataki ki hanukasti hermano nakasti hanukasti humarga istap hanya mataki iyo sap hanya mataki aka uruna kaka wawa huchana kama khespita kheusi utatitoha mayita isti ukaroha naya kharo khosaraki topi tatito khasasaya khibak sapkhe okso par humana huchana kama khespita kheusiwa ukat pi nayaka Jesucristo wilap toke ala hare katakha ukat hana hucha nikhte qoma qehtwa kun khamate qel kataki khamaruki humanaka iya usap khanya mata tan arabka pero humanakan chimana kamarupi tate supaya manti ukat maisaro amoya yaptamkha kunas ukha siwa hiwasana ka khtisan arabwa uyartan ka arot siskit tatito ka paralítico ukha
hiwasar ukapach para ki sistoja akapas pasjara kipi paugaran kamaranaka ukapach pak wasas kisto hiwasaro tatito humaro ata ke hiwasana koro arha istoja uka aronakaja take hiwasana koro sistoa wawanaka kumanakan huchana kama kispita hiwasasina hiwachuruna kanja palap jepe yake para profesia naka ayuna naka kunay man lo obra na cloraño pero Jesucristo chigakwa sija humanaka huchana kama kispita hiwasas uka aruruki yausnya pamahakesa ukama kaya ukama panaya ngopara litiko haneo sarna kan perkiti pero amigo na kapto kewa Jesucristo ri kadaraki Jesucristo adiusa aruna kap parlas kana pero techona ko apian tasin mantap haraki ukat is paraltiko kan intatano akwat Jesucristo siwa sartam humaka ukati lichom apta sin sartam ukak paraltiko khamsis haniu sarna kan perkti kunapa jita ka arukman ti chuima paroja sartam humak sarna kam sa sinha ukapa chawpi upa Jesucristo halurhanwa kunapa jita ka arski ukaratua hiwasana ka iyaw sanya sakiwa uka wale askiwa na kwa trabajar que hakim chulogranja ukanja ma privesteriana sataja ma aukina puchapaja utjan ukapi paja katokarakiwa kispiasinja wali kusistan paja humanaka ukatpi ukat khasar harakin pi kwat tatapar harakin wa ma hake otio sata oksopar upano kampanye par sarnyan sarakita pi pero ukah maihano na kwardel mistasin ha haniu na utkanti isi khasa haniu traki khas utkanti pero na ukahila nampi kan ukah na kasart ayat pi uparo pero upanagaha kasar chinte utkatan bu uchasitan trajinaka pero nan ha untata ha wali maihan pi wal khwai nanaka khutarakinwa upanakana trajinaka ni sakonaka ni kama hutap khanha pero naro uka hilatak sitopi ma utana hermano kamst asianewa nanakar kamst asipi isinakha turka kst asipto upanha mai físico ninwa pero naha naro mai itopi isipa kwata nataki khwala hachanwa ukat khanipi upaka uchasin berkanteja upanaka amuit aphan upanaka turka ki pasiu isinak sasina na khaniu import kiton kuna isisa pero diusan aropa arjanya wale askinja auka iglesia presbiteriana auka metodista iglesia nakanja auka kunai masutina iglesia nakanja naktiusan aropa para la rakyat auka presbiteriana metodista de Chunchu oka iglesia Sanchu oka nakanja oka maranakaja nakpatung kakimsan maranakyakietpi najo sabjeto mahwali futuro mahwali askiwasase oka iglesia turka kibasirakipi tak hakenaka hilana karakipi katokap hakispiazinka tak paja uko pastora naka miembro naka sa hispiasin katokap haraki
Akwat khwali ko sisita phayat wa diusan aro parlasin kha. Uka khawale hak nanaka khwali khuntut parlasi phayat kha ko hilana kampe kha. Ko metodistan kha. Ma pastoraxito pi hanit mahyer no khañ monta saslora wal ruwaito. Pan ka khamar kha pharakiton kha. Diusan khwakista ta khan pe ma esposa khna taki kha. Kham hakasin kha. Uka presbyteriana ko iglesia kha. Na ukara pe sarakiat khawal khakoti diusan aro pagar haje. Wat kantat slow kista pharak pe uka iglesia na kana. Kwat ngan sina khotara kipi. Akwat khotara kiki. Kwat khaw kan esposa paha. Ukara khota pharakite be kunai mana kampuna kata panisina. Wat khawal kha urna ka pas kharakipi. Uka ga amuit ataka ma sueño kas pas kumarakiwa pasaskan. Uka pachana ka uka pachana khani pe kiti sianat an pirap kiton amang kats out ka pharakiton diusan aropa pasina. Na ka khwalek uchi phaya diusan aropa apasin kha. Kona pa jita kampanye lorap uka khwali askino. Uka wal khani rakipi purut ane pre kampanye rosa. Ukat khawal kharakin pe waqt abkhito kunaiman ukana kha. Ukat autor usta abkhat kha. Uka markar chunchu markar porisin kha. Ukat apat pe apa kharakiat nanaka kha. Ukat ukha wakista abharak pe akakasara siwinya taki. Pero oka evangelio parlasin khawale askin pinana kataki khwale kuchi sinyanwa. Panaka hanip istap katayante khawal khamara ka sarasip kano pero hanayo istap katayante khispea sin arunak hanayo istap katayante chiqarunak khadiusan arapha. Kurapa tak Jesucristo kha kursarle kata ukhawa qal hanayo kona loranya hagisa tatitu qal qomachito khuchanaka kha. Kunapa tak Jesucristo siskija huchina kama respeta Jesus. Hariu pai kuti imoit inyakiti. Iya usanyaki uka aroro. Uka wadiusan aropaha. Marka amaya phtatuka. Paralitico roh kamsi sata ditoha. Sarta muhumaka. Hanite uka pachpa humara siskara kristama aunque kasirani ekstasa. Sara kristama. Humarswa. Humatek iya usata tatituroha. Hicha kamasa o hakas karakipi lupiwek pero haniu kaha askikiti. Tata khas o kamarakipi ma oro arhayasin o kas kulira sirakinpi. Kaisa Afrika tokana gat khutarakipi usuna kasa fiebre na casa. Por eso ko hungla ko marka sarasin ko marnyak kirakipi hiwiha. Ko tha hanchi pas qala kolorata harakino. Ko qala punira kiwa tiara tukhana hiwas kanwa upaha. Ko pastor Hyuncho sataha. Upaha upah palarakin pi ko idioma Filipinas. Doktora Haniwa Haniat kante Filipina okupala tapha. Aka koreano ha. Haniwa aka ajarma. Konsa doktora Arsuskana. Ko na haus tarakpi ukat ha. Pak sarakit pa hospitalan kiuses. Ukas Filipina ko markan kiuses sina. Kuat haus tarakpina ya ha telefonot. Ka centro ka Filipina ka centro roke haus antarak tha. Ukat hasap khitope.
ukat ha emergencia tu akat pas ayap harakito hupampir misionero kam no ukar sispe ratu kiwa para pas ayap hito uka pastoran esposa pepina roh contestan ito halo sasapi contestan ito kunapa cha aroja uka hopa hachan pe kalteja pastor kun lora panya khasa hiu hewa esposa ka hiwas kiyo sasina pastor kun lora nyana ka khasa kun lora nya khasa siwa naksis pe pastora har hacham thumak sistwa kumaka ukata kit hachanya ma kunas pasan ukat hachata sistwa pastor nam uka hani hiu kanit sistwa na como que será hani kumak iyaw sa nyamaw sistwa hani hiu kanit hupak sistwa aku kam histwa paro sikpi paro kitis ka hiti huparot pastor okso parat diusaw hiti kunas diusa hit pa chuparo diusa na cheka arop apanya takeo na kitha wal kau faltaski Filipina markana paranya diusa aropaja pastora humahan hacham tispe ukatwa kolta telefono ukatpe pastor na ukaroja ukatja saraki pisispe haneo kons humaha amoyanya makiti sistwa diusa koyani huparo ukapachawa haneo palany pirkante wali haneo pinstanya makan pir tatitu kamlori ukaha wale askinpi uka diusa arop chekarakipi evangelio mantan chima paroja upa kunapa titakistikan ukat pe fiebre upa hak al chaptarakin kipar mateka altar chor hapana uka hani iyosa hamakante pero diusa ukamlori diusa hani hakikiti diusa hani alakak arskiti hani kun han lurkas pat tatitoktak kun lurte kun hamte humak iyaus tatatin arapar ukamar hama tatitok lori hiwasana ka tatitok loray monio pero hiwasana kawa arsurak tani hakasta nan pensamiento kan Jesucristo ya hagastawa warme han si hagastarakipi amuipak naya ya hagastaraki kwa ukamawa kwatpi kom hagasktanha kwatpi koma nuasis karaktano kom haktanha pero hiwasana ka amuit asinya sape kitisa wakit baca cuy manaka hiwasana ka diusan aruparoa hiwasana ka cuy mas usktasnyasa humana ka iyosa panyam kiu si ukamau tatitin arupaha humana ka haniwe ka aro munak tati hanu kasi tatitun arupaki handi tu kamaki tatitok siwa humak sartama uka tukrum aitasi sarnakam siwa haniu pastor okso parakite ukamahaya haniu ka pastor famoso de haniu Jesucristo okwaha haniu ya ka aro munktanti hanu kasti diusan arupake humana ka sapkanya ukama panaya sasina humana ka sapta no me sapta ukatwa humana ka sapkanya amen sasay humana ka ukam amen sapkanya mawa humana ka ukama panay ko arupak ukakiwa ya sanyaha humana ka kitiros diusaro iyo sasipta Jesus saro iyo sasipta kuchana ka makespita hewa ukaka
uka ka tatito te arsyo ka uka kala uka mawa tatito arapaha. Naya ka aukir tua. Na beke ka sangko karaki. Na hanchikas kalaraki. Naya ka walius pagar tatituro. Ukat pe charmas palt araktan ka. Ukat sararaktan pi kunay man markanakat part araktan wa. Uka pa pusi regional kan ka palaktan ukana kana sa wakista serakini wa kasi kampanya nakar. Uka organisator kas wali askira ki irnak sipki. Ukan ka hanipi konsnaya lor karakti tatitu kamakist aski. Uka tapi kon wakista sipki wale hacha tatino aro nakapa kato kanya nakapa takirakipi. Kenapa tidak tukane? Tukusin ka aga kampanya ka. Wala cha kampanya tukusin ka. Tukteasin ka. Asewulu kamarkan ka. Uka angel les markar sarak ka. Anak tos de la mañana piport ka. Nakakpay ko tirakipi kult lulap ka domingo nakaka. Ukat ka tukta ka tua domingo ka. Ukat ka port arakti ang Los Angeles. Ukat ka abionar makatasin ka sarak tua. Sud Amerika Paraguay uksaro ka. Ukat ka horario nagaswakis tatakharaki taki ko na siya sta program tatakharaki wa. Ukat ka port arak Brazil. Ukat anisan ka. Ukat ka Europe tok makut anim sa karakituwa. Brazil at may isang kipi Europa. Pero kaya po nila kipi uksana ka saranya takir. Uksa Alemania uksa markan ka. Uksan ka kampanya lot niya sarakipi. Kung kam ugat na wali ko chisitat pi wali yus pakara tarak tatituro kuanak iranak asin ka. Hilanaka. Jesus arak iyaw sa sipki wal ka kinaka. Kakulya ka kinyon. Matimpo ka na nakaka tasin ka tung ka aroma ka ura ka radio koreano kan ka karakipi sa pito kumakuta niya mao si ka wale karakatas kaya to kims ko tira kipi kasarta yap ka ko wale karit ka markiya to ko haniput kan te traductor ko ka house tarakpi mahilatar na khwali awis cha khwali may na khwali muna taraki pupak pa tradus askara ko kata upahrato kira kipi halane kha irnak tere huma humo upaha predict arakipi na lugaran kha upahrato kira ki halane kwatpi na khwali muna kha kwat khawakist apharak tua masuro khwale qari taraki khama ayaqipa awis pachana ka khwali dibila rakitambe wale aski wadi usnaro parlanya kha humana karok sany munaps mawa humani kitite khiski huma kha khamanya maw sasin diusa kha wal munas tu hosna karo kulki mampera kipi munasib smaha diusa tak pachwa wakist araki wasna gataki
Ahiwasak huchanik año hakitanwa yatanwa. Ahiwasanaka wali han wali hakitanwa. Pero abhamwata dito hiwasanaka munasto. Wali aski ukaha. Uka wali aski hiwasanaka taki. Huchanaka mak espitaje wawa. Uka wali aski tatitan aropak. Hani uka arukis karakite paralitikroha. Narok sarakitoa. Humaros saraktamo. Ukat pinak iyaw sarak tatatituro. Tatito sarak stopi hiwaza. Humak sarta moka tukruma itasin sarnakam sasina. Anaya humaro kolasma. Tatito kolasto hiwaza na karoha. Uka iyaw sa intokepi diusaho irnakarakika. Hilanaka. Hiwaza na kakakaraktan pi. Kwa hiwaza na iyaw sa sinaka iyaw sa kipi sartarak tanah katin akapachanaka. Jesucristo au kishaha. Hanipi konsnesitante kispesinya takik iyaw sinya kiwa. Diusar muna siap tokit pi anap tok naroha. Hilanaka. Jesus Saulo arhaistu hiwaza na karo. Uka humau kal kuchanakam kolasista kumaraki huchanak komacharakista. Humak diusak kolaniwa dius pagara.